Oh, what's up mga Hituraan, mga Choy ug Chay? Welcome back to Hituraan Kulisaw Facebook page. Another day, another vlog. Last day na din sa mo Japan trip guys. But before ta manguli og Pilipinas, ani nga video guys. Ato sa ning ablihan ning Macau na guys og lami bagyon ni. Napay pakapin nga sticker. Okay ni abot na magid ang adlaw nga manguli nato sa Pilipinas guys. Og di na gyud ni kapugnan. So tara manguli ta. Ay yan na naman si Chongkoy. Og after 30 minutes of driving guys, naabot na mi diri sa Fukuoka International Airport. Wow. Kay sayo-sayo mi kay basin mabiyaan na sad mi sa flight na mo lisod na. Sayang kayo ang ticket kung mo pabuk og usab. Og dagan-dagan sa DUDI travelers guys padong sa Pilipinas ani nga lip. Og mao na gyud ni guys, pasulon na ta sa immigration. Let's go. Nice. May pahinumdum sa mga travelers guys no kung ganahan jud mo nga dili mo masaag og naaba mo sa sakto nga gate, so dapat makabalo mo kung asa dapit ning mga monitor diri og diri ninyo i-check ang mga flight schedules. Og bago lang din nag-renovate ang airport diri guys, so naay mga coming soon diri nga mga store, so ato aning atangan ohon. Og di ara guys, pa-boarding na ta guys, padong sa Manila. Here we go. Saan ang ibutang? Diba? Ano ang ibutang dari, diba? Og napahilo na nato atong kagalingon diri sa airplane guys. Og nag-standby na po si Kuya sa baba kay para siya may mo signal kung pwede na ba ta mo lupad. Og tara na natay go signal. So here we go. Let's go. Praying for safe flight. Og kay biyahilo man ta guys, grabe sa kayong air turbulence ani time guys, so nahilo gyud ta guys. Og ato na lang ikatulog ang ato ang kakapoy og ka-stress aning biyahe guys. Og kay kailangan naman jud ta mo gamit ani ato ang magical nga unlan guys, nga roto na nimo di na magamit. Ako lang ning ibutang ang link sa comment section guys kung ganahan mo mopalit aning unlan nga paboruton ra. Og after few stressful traveling hours guys, naabot na gid mi sa Manila Pacific Pacific welcomes you to the United Kingdom International Airport in Manila, Philippines. Og wala na lang ko nag-video guys amo ang paglanding sa Manila Ninoy International Airport kay nilargo na lang mig sakay padong sa Cebu. Og mao ni guys ang pasibo na mga flight. O kung niabot na kaani nga part nga video guys, ayaw kalimot to comment, like, and share sa Hituraan Kulisaw Facebook page. So pwede po ka mag-subscribe sa akong YouTube channel o uban pang mga social media account. O gatang yang uban pang sumpay ning atong sugilanon. Hituraan Kulisaw Goes to Japan Vlog Series. Hello everyone, Cebu Pacific welcomes you to Mactan, Cebu in Lapu-Lapu City. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Voice communication with the use of mobile phones is prohibited while the cabin doors are closed. Please check your surroundings to ensure you do not leave your personal belongings behind. Be cautious when opening the overhead bins as heavy items may have moved during the flight. On behalf of your entire Cebu Pacific team headed by our flight deck crew, Captain Montemayor and First Officer Evangelista, together with your cabin crew, we thank you for making Cebu Pacific a part of your important moments.